Good morning. Welkom til Kjøk. Altså, nicht gut hier zu sein, das ist der Tag, wo der Herr mir kauft, wir können uns freuen und froh sein, du bist. Amen. Und wenn wir für die Rechte hier sind, wir sind gekommen, weil wir von Gott, dann wollen wir was kriegen. So. Wir haben das annehmen, wir haben Worshipping, dass wir einmal sagen, kommt hier eine Ferien, wer du will. Und wer nicht will, der kommt auch noch. Und wird ans Fleisch riet und wir sagen, wir wollen Gott anbeten mit alles, was wir haben. Im Namen von Jesus. So, wir wollen anfangen. En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible. Los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible. Los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Creo en ti,
Hverken reven og løgn, savne væk. Tot vi min grov, var riktig från. Jeg gjorde så vei, levning. Mine fæler er deg, var ramling. Tot vi min grov, var riktig från. Vi røds vi nå, er det kjærligt og grov. Vi titten disen, en mine orkene. Vi røds vi nå, er det kjærligt og grov. Vi titten disen, en mine orkene. Dine ord av tvilsøy gjør. Dine frihetens fot er kjær. Og leses ni, gitt oss så sett i for. Deres silo, er det kravligt og grov. Vi titten disen, en mine orkene. Vi røds vi nå, er det kravligt og grov. Vi titten disen, en mine orkene. Vi føler rundt deg som vi svår. Dine herlige brakt og lekere. Vi føler kyling, jeg finner vest. Og var din ans min grid von
skåne stolen gänge kroppen sin dag. Lyra sen in tjoten, jävän tira korv. Nu skåne stolen gänge kroppen sin dag. Och machet så flög, det släts affärs. Nu skåne stolen gänge kroppen sin dag. Lyra sen in tjoten, jävän tira korv. Nu skåne stolen gänge kroppen sin dag. Och machet så flög, det släts affärs. Stolen gänge kroppen sin dag. Lyra sen in tjoten, jävän tira korv. Nu skåne stolen gänge kroppen sin dag. En vanlig kamp, jag beknöjd. Jag kräv min egen. Och Gott, det kom jag heter dig. Och mina angster, jag för i hand. Jag sängde dina. Och Gott, det kom jag heter dig. Och Gott, det kom jag heter dig. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche deseé amar. Ahí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Y has consumado y el fin escrito. Mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina era tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado. El Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco. Mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó. En su nombre salvación, esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó.
silencio dura rugido, quebra el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó. En su nombre hay salvación y esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó. En su nombre hay salvación y esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Halleluja, halleluja, dat onze hoopling kon aan Jezus zijn. Zat die hoopling aan Jezus. Yes, die er zware tijden, zat die hoopling aan Jezus. Leefst die in zich, zat die hoopling in Jezus. Träumst die groot, zat die hoopling in Jezus. Kost die wenig zijn, zat die hoopling in Jezus. Jezus is onze hoopling voor jeder ding hier am Leben. Zolang als we op deze hier zijn, dat is onze hoopling en daarna voor eeuwigheid. Jezus, we danken die, dat die onze eeuwige hoopling bent. Dat die leidt ons, even if we walk through the valley of shadow of death. Dat we brauchen nicht Angst haben. Wir brauchen nicht die Tiden fürchten, wir können auf die verloren. Wir holen uns nicht an Tiden und die, wir holen uns an die. Jesus, Dankeschön dafür. Dankeschön, dass du hier bist. Dankeschön, dass du hast dein Blut gegeben. Dankeschön, dass du hast uns die Sünden vergeben. Dass wir nicht in den Porten angehen mit Dankeschön sein. Und an deine kurz mit Preisen. Dankeschön. Wir sind hier, um die loben, um die preisen, um die verherrlichen. Dankeschön, Jesus. Dankeschön. Du bist hier willkommen. Helder, yes, komm. Und boah uns, Jesus, von der über eine teupere Weg. Über nie Weg. Willst du bist nie jedes Morgens. Wies uns, wer du bist. Und boah uns den Führer. So dass wir gehen Hand in Hand mit ihm. Ohne Zweifel. Wir loben dich, wir danken dich. In Jesus' Namen. So wir werden noch beten für die Gegend hier. Aber war sei wie Revival in Mexiko für Jesus. Und wir wollen einmal war dafür beten. Einmal war dort wird sprechen. Und einmal war glauben, dass wir sind in Agreement mit Gott. Gott ist mit uns. Und heute mit uns ist, wer kann je uns sein. Amen. Amen, amen. Father God, in the name of Jesus, wir beten besonders für die Regierung, was in das Land regieren wird. Wir beten für die, dass die wollen segnen, die wollen die Kirchen, die wollen Frauen, Herr, was hast du für uns? Wo können wir das tun? Wenn sie wollen wissen, Frauen, dass sie wollen, die wir die segnen. Herr, Jesus, kriegt mich gut. Ich bete für die Regierung, dass die wollen aufhören mit dem Verlangen von deinem Hart, die zu sehen und die Antwort bei die zu kennen. Und dass sie wollen nicht lohnen, aufhören zu regieren, nicht ihn wollen, nicht nur die Menschen erd. Dass sie wollen, dass sie regieren, so du gefallen hast und dort. Und du sagst, wenn wir wollen uns Däumchen in die sehen, in einen Buß tun, da wascht ihr uns Lohn heil. Und dort kriegt wo wir nur eine Frau tun, dass du waschst. Uns alle halten, dass wir wollen, aufhängen Däuberne die zu sehen, uns Däumchen. Buße down, wo wir sagen, Buße down. Und dass wir wollen die erste Leute sehen, was du von der Reden das, was wir sagen haben. Und wenn wir wollen, uns an die erste Leute holen, dann wascht ihr uns alle das Ewige geben. Und das kriegt wir eine Frau Halleluja. für das Land, für die ganze Umgebung. Dass wir wollen, Däuberne die sehen, damit wir wollen das kriegen, was du uns versprochen hast, was wir selber kennen haben. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for what you are doing.
And I pray that they were in hunger and thirst kriegen, nadien woord. De waren zijn dat de dingen God is de Hamaya, als wat zij wat hij toe kan han. Amen. En dat we waren onze licht dat daar lopen, dat het licht wat diestenis ons kan übernehmen. Amen. En die waren hungrig waren, die waren zijn dat wat je han, dat wel wie ook wat is Thank dat. you, Jesus. En die waren bij die fijn. Amen. Thank you, Jesus. And I pray for strength for them, for each and every one. And that they don't worry be these eaten and be these fine. Thank you, Jesus. Amen. Amen, amen. So be it in Jesus' name. Hunger, nu darsch en gerechtigheid. Halleluja. En nu dan nächste, waar we nog gaan beden voor deze persoon, alle wat hier abgeschreven zijn. Hier wil je waar komen? Komt dat abheben, we ze hing abheben. En we dat im Glauben reden en beden, wat we beden. Deels ons komt de tijd eens een beetje lang voor wat met die mensen die. Dat we boezig gaan, we dat im Glauben zijn. In beden, ernst doen voor wat we willen beden. So we beden voor dich. Vader, ik dank je dat du dezelfde bent gisteren, vandaag en was Amazon. Ik dank je dat du jeder nog wat heeft opgeschreven, dat is in de eerste wereld naar je komt. Du hast het gezien en du kannst jeder hoort, jeder soll, wat hier op deze bläder opgeschreven is. En we vragen vandaag dat dienen leven, wat deze mensen op een bijzondere wijze aanscheren, en wat die nog niet gevangen hebben, dat die worden die zegenen, die worden die krijgvinger, die worden die leven kan leren, die worden een licht zegen, wo dat te vinden is. Help ons dat licht daarin te laten, dat die weten, wo ze kan aankomen, wanneer de mij help fehlt. Wie die als al die helpen, we vragen dat we worden in die wijze, met alles wat we doen. Vader, ik bid voor die wat krank zijn, die wat opgeschreven zijn, die zijn krank. Er is een van denen boy voor zich. En van denen wil ik plus zijn. Voor jeder einer, der krank is, wat hier opgeschreven is, oder hier bijna online. Wanneer die ergens wat in die harpa weiter, dat die een hand doen aan. Die zal weiter, dat die een hand doen aan. En zei dat scout met mijn zaal. Amen. Dat scout En ik bid dat die heilende hand, wat die persoon komt, krijgt nu, waar maar die best. Kijk niet naar die boy. Kijk naar Jezus, kijk naar zijn woord. Vader, vandaag groots bid ik voor heilung en moed in jeder persoon wat hier opgeschreven is en wat hier in deze ruimte is. En online, ik spreek moed in die leven aan in naam van Jezus. Amen. Amen, amen. Courage, moed in naam van Jezus. Because wenn uns de moed verrutscht, dann haben wir bloß dies sein. So das ist so wichtig, dass wir unsere Moed einmal waren von Jesus holen und wollten, dass unsere Freiheit kommt vom Herrn. Amen. So werden wir noch die letzten Leute anbeten, vor wenn wir das Wort gehen. In Jesus in Namen. Ik blijf op bloed van Jezus. Voor wie weer grenzen snel, ik blijf op de kroon van zijn woord. Tot net gebrechen, al ik blijf op de vloed van zijn is gebrechen. Als de schijn wordt weggerold. Ik blijf, oh ik blijf. Wie ik me verdiend had, ik stoer met zoveel treuren. Ik word in de schijn het zijn, en dat land waar ik niet weet, hoe maar ik kan gaan, in de
Amen. Halleluja. Die wollen sie in de schönheid zijn. We hebben al angefangen. So in nu, dat next, die zijn all day voor oktober birthdays gaan. En al je hoort gaan. Je in de komen waar voor je beden. Schützen sehen beden. Prophesy. In Jesus' name. October birthdays. Vicente, Christina. Nog irgendwer? Ich habe noch einer. Dat zit een lange rie grote mensen. Thank you, Jesus. This is beautiful. Yes, wir für die beiden Schützen sehen und prophesying in Jesus' name. Die sagen, krijgt niet grootste naam van Jesus Christus. Jeder Person, wat hier staat, jeder ein Helja. Dit zijn Kinder Gottes. En die worden den Willen van dem Vater uitvoeren in ihr Leben. Dat de Vater wordt groot verherrlicht worden door ihre Levens. Sie worden Gott merken, schmackloten durch ihr ganzes Leben. Sie worden im Sieg leben. Sie worden im Gesundheit leben. Wir sprechen, dass sie worden prospering. Prospering even im Gesundheit. Und das soll prospering da. Wir sagen, sie worden sein, wo Gott der Herr in ihr Leben ist. Und even wenn sie durch die Shadow of Death worden gehen, sie worden nicht Angst haben. Sie worden vorstehen. Sie worden Glauben holen und Hoffnung im Mut holen. Bei den Tag wird sie vollewigkeit Jesus sein. Jesus, wir danken dir für jeder ein. Wir sagen, Herr, yes, manifest die in ihr Leben. Manifest die in ihr Leben. Zodat sie wollen dort sein, wo der Hand von Gott abhängt ist. In Jesus' Namen. Halleluja. Halleluja. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We declare victory. Victory in jeder einzelnen Leben. Victory in Jesus' name. Überkommung, Kraft, Maut. Thank you, Jesus. Amen. Amen.